Assalamu alaikum, mwangalizi mdunga uye ORTC ngarumelesha ni taarifa habari kao ipangi hahe madainu ezi habari zihabili wawe makati ya miso yanu za hom tola wa Komor wa jihunrao harmali siwa la Komor la Maori lishuli saku wa Komor wonsi mionano na mahadisi menjika ya turansi ufanyishiha. Rais wa dawla Azali Assoumani haendelea na ziara zensihu za mwiso zinu haruma lesiwa la Nzuani Shwaba hazuru mahala ni huinji hufanyiwa uhazi za maendeleo. Mustajida Mustafa hakahadhir. Awaswili mtana wa mfumo tano alo na izihazi za jumba la dzihiro la majeshi zendelea mpate wadzima na mkabala ushuhulihanao na aldima lalbavu lawani serdee. Harma mkiri wa gongwamwe dovano muhu wa daula adungal darasa la mwezi 20 wa Ramadhan. Unu ushabaha wa gongwamwe ujitambuka. Kalumwatu ambarsivenza mara hamara aija haruma mujun nasir sulahiki. Kamezi mwavenze hawima haina mnain. Wona mane sukura ulahiki leo mwezi mwajalia mbade suku ile la telkadr yandri sao. Yo duwaraitu wavani kamezi mwavenze mwezi mgu awasulushidze harimo msafara unu kamezi mwavenze tovinge nsini hawema na utulivu halina ile pare mashabab wapare zazao wafanye wapare zinafasi ile walole wapare misomo yao khairi na baraka. Hahudungana ne serikali yahe wazima na uraisi wal jumba la mawakala wawasili Darinur mkabala ikao watarishiwa ifutari ya endelea banda solati maharibi. Mkomor harma madzevu yahe aikaribishwa mkabala urdeunu uvoshelea marhaba. Wabuge shukuria Mungu na mtume. Rangu anaumuri ngwacho jali arbe muri mwenge wote. Zikenyengi jamazino tukana kabano kiketi futuru ya disi. Itarawihi umuhu wa daula aiswali harma mkiri wa finansi ulio hombo karibu na Darinur. Haubaki honzuani yezi haziza ile jumba la dzihiro la hifadhi ya taifa ngaziendelea ama makatiano ngawaparihana wanatambu wasababisha ulemevu wa hazi Said Ali Hashim na maafi alawi. Zihazi zaunda jumba la dzihiro la mamiliteri za nziani mwaumalizishiha na zihazi zabaki mkinishia muda waka wahensiwa uvire mana ilazimani umwenge utulwa na zikaro bila udala ambavyo bandu ya zumba za lazimani situlwa banara. Basi hazisa ndafete vanera en phase presque ya finition yo kutia karo yo kutia plafond rekebisha mshana shirika namba datka tu stahia mana buka kigiretar ya huja hizo container leba ona zi mauvais temps na wakati jamba gaspara fanya hazi amezi dia vira kama javua gaspara fanya hazi haza lazima ndio tungesota kamba ketso datio ketso respecter. Colonel Mohamed Janfar asijidza ukal jumba la dzihiro la shmilter lini litolahiki ya maraia. Mamitera hunu hoja masibili hoja be tanabamba basi masibili hoja wengi na madama mitero surtout akatwa maiza mbaka examen alabu ufanya malesi nyingi na hoja de ongia babo alhamdulillah sura utabibu speaker namba karaporo para samba vuka tambu nziro amurashono alabu washudo reanimeta washudo operation yazao. De hujua tu zihazi zaunda jumba la suhalini ziandisa ina mezi mengi zihale zilakle za jumba lini zitovola ya madhamana mahu ya jeshi. Hamwa mrajina wa taarifa habari ya operation Ambushu ngaishu lisao haku wa Komori honzuani wafanyishiha bunjilio ya Jumainu laandaliwa nele kungumanyo lahe maranya na ridunge usasi habari wa wanayasi wa helisiwa alanzuani. As ONG zilio Komor, las associations zilio Komor, lazima usitanganye miono yetu sikanda miono mili rilawenkeme riharaye muonamba irisiwaziwa tongoyo kaya lazima ni yafanywa. Rangufu muwandrisa taarifa za hulani zitashiao zifanywe maore kazazi ya ushanshiwa rangu Beiti Salam ataya makungumanyo ya mwenzi mionano wa jau kayazia ya nyesao huka
tishi ubinadamu zizostashiwao zifanywe maore. Article 7 ya statut ya Rome le yarongoa crime contre l'humanité. Mfumo tanuini harmo ishanza share plani shawani rirengi baadhi za rai. Mando mwadezo kasifanyisha zokana principes kana organizations kana délais kana yani ka procédure normal. Mana diplomatie bavo partout dans le monde raka koma. Swala la kamba vale leo vjefanyisha operation harmo imaure na Mfaransa wasi slani shtendwasho na imana rifikira mba shubinadamu zidura za shubinadamu pia za shudunwa kaisi kubali wala kaisi permete tongordeyo ifanyishihe yokamba vale wantu aja sukumulwa harimwa shisiwa mba wantu pia kaliteza okamba kawasijwa vanwana na vanwa kamba do watsomba zao. Waziri wa habari za ndani za nchi ya Faransa de atashiao hulawa tarehe 22 Avril wasuli tarehe 17 ya Juin vakomolwa nyumba vatuswa na watu maore. Mara ya wengi kwa turansi ujitamka uhusu suala linu na ngwa parao emadhamana wa hensi wafanye za ufanya hata zenongozinu zitifanyishihe ili uhifadhi ya Komor ikae ya masiwamani hamani asulia hayo. Nardungi Mfaransa ngujuka yeye ekiankli yahe ngujuka kisharia katina haki shazinu mvuza kisiasa dizo ya rumia obanu na mvuza ki swarafa za kimiliteri lesu ala linu hefikra ngu mitsono hamali jere wanai au kawandu kwa japaro kansi hazam sinadi daone Faransa watolea naze karti wanu kama japaro fanyishi hai itendwa shakweli harmensi ranzir renge independence atarjeri unde leo kama japaru fanya itenda shakweli sha serikali shawonese Faransa ukaya ngaruko zao nisijiro maora sisi wa Komori ngarambie Faransa ukaya na wapeze waunde shawiri warenzi ya ferizinu ukaya Afrika wa Komori kanao batsemi hono redungwa mohatu abonge sisi rijosa marai wa Komori wastahamili rangalie eske wane Faransa ngajoka majisi hao ne dawla Komori au wale jedingoni shamfikiri ukayaka na karnaujo batse mihono wananyasi wadoro arilo hama mbuzi besemo no juzi raya Komori akazwale gunguno amadola Marekani akazwale gunguno ya hafa ni operation kao ngion zero osunumwasi maraya wa Komori hauka kabati baba hanu yonesao kama ore ni ya Faransa rangu jana hata ujaleo amweze resolution za Nations Unies ngaonesao haku kama ore inu ibaki ya Komori yomasiwamane ngaiwazwao harumwe zisiwa za Komori haizo minga monoka inu operation zero iriske o ite problemu harumaye dunia hata wasudi harumaye NCA hatu hauka unawelewa ukale Komori ngudungo hao ukaba kazo hisabahi kuhusu suala linu wilo eliwaliwa humji waizi wa Moroni Abdullah Saad hatoa taarifa ya Jumainu yuenesawo ukai maandamano ya kahanza yafanyishihe informatsinu ya pulwa na ngajo uhendelea zinsihuzi jao ama informatsinu uyo nga wajohe uhendelea monano busararo ihofa ya defam ya Moroni. Mvawasa wa taarifa habari makati ya mwiso yadu ikao ile juzo luka ya hawinji humalukani no mabareni zedongongi zonde mevuzi ndizo watasi habari wa hatu wazitana bahi banda wazungulia Jumainu harmaze ntanata za humjiwaizi wa Moroni Shafa wa Maruf na Ibrahim Mkawabu. Ila haibani bashasha ya hele kumilahu isalaho mwezi wa tumu kayituoneha haruma umjiwaizi. Izora tanabahi, rangu ajao uwasuli volovolo, yepare ngiyo nivenufu, ula ubinadamu wako ujaliliana, umwahaunu ngwa umagumwe, nungu ikao, ketuwa ni hadito jema, husoni mwa uwahuzaji, holiho, yande makatikao, uko huzahawinji eze biashara za hao. Wandu wakautongeza haida ikae, dunia ikae, watola, beshenga mwelewesha tongeza watola, shanswele wakati watola ngizo na impact harmezi nduzilio malukani ngizo na impact harmo mzunguho wa wanadamu amwelewa ya ukangela vimo rihifadhi wanadamu ngela vimo ze trottoirs zilibere wangamwelewa shaze trottoirs hizo zo occupé wa usiku haumwezi mahususu ili biashara irenfia harmo mahakume ya vira unundo mahamui wa biashara wa homezi watu
wanadamu wa washashi akawa ndo hangisiha aparti mbili ziparti mbili hizo ondukwa tsujwa enga rendonda hu ratsa hemba hindu angala mwana mshe ulona wana wararu yanzo yalive nawili yende koni ende atsa hezindu yardiaje hunu yaje kaja Paris yaruzardia balia seikoni izorijo hamanduka rangu wahuzaji umabarini mwinda na utolwa ila haiba yuko ujihunda haruma mji wa ezi kaiti hushindonisha maluzini yeze biashara ngaziendelea onro namna njema wauzaji wa loiho wazihakikisha na ungo wahuzao haina mbahindu rangunguo ujashahula ikambe Said na Ibrahim Kawabu wazuru eshindoshino imaduka 400 yaliyo moni na ishindo shaikoni ya jaya na zaidi ya maduka 1000 yasa ya washiwa bavuni na ishindo shaikoni ili ya ulahiki wahuzaji waka harmwa imavari ya moroni na imaraya ngwajibuo hauwengi harmwa ishindo shino mana kula lera ngwa parhanwao hauwengi na wao ngwa parao zanazengi za ununua ulawa izinguo imagoshi na izana zabaki haizo ritojua rihakikishe mba ishindo shaikoni ngeshijibuo imahutajio ya iwahuzaji na wao wanunuwao umtolwa wai wahuzaji wano harmwa imavari ya moroni baishe kweli umsajaja ulawa beka isna shaka mba itoshashisa izi faida wakozitsanga harmwa ankiba ya umuji wa ezi madhamana wao umuji wa ikoni wahankuli ya ishwa bahashino na wao ngwahirao wahuzaji kawasi na wahano waje harmwa ishindo shaikoni shindo rianzimia ribwe mwando ya Ramadhani hezibera kazi ya Ramadhani yazima hatu katika Ramadhani basi tutafanya usisi tanke commission rifacilite wowo wanu wahuzao mkonti wanze konti za kwa wakenti zifacilite ili permete bao wafacilite wala waje wahule kelikawa sikoze bao iwahuzaji harmwa mkabala wao ngwajibi wao na imaduka ya nyumeniano waone samba uwahano ngokiriwo biashara Wasilo mwezi shino mweja Zainu usikuwo heli na uno wanadamu hata matozi ngaro hao yofura hayo kaya bomri abangu fayonongo mnyezi ngwe wasilisha banu wandu hao ngarombo mguri wasili mjuma banu heni usiku ngati wa kile banu nambaka na karna wafanya hazi rodi sana robo enjeza hakwetu zote pia ngati hao hena mwanya nyasi yanzoya basa wema yesha yatangokana haruruka tina banu bohenda imaranya wakawadzea wenda harmo mujiwaezi ili wendi wafanyizi bazar zao wajibiwa na umbulu wa ishindo shino ngarona sinongo pia ngizona haiba so yabo garmio mungu sana mawenda wanta usono rongo pia ngazo stawi haku rahana volobolo imagine ngarona no nyengi kao zo karaporo zona bankamwe parce que plano sana udeveloper izoratanabahi douka iwahuzaji waka mabareni harmo umuji waezi vanorirongo wao wasa wapara hao baishe ngeina mifumo mili rangua lio harmo ishindo shaikoni shino wasa wahudzea hauharaka ngwajibuo imahutajio ya imaraia na utinia mhono ya nkiba ya ilibafu Ngarendelea ni taarifa habari Lailatul Qadr yanu masihu muhimu haku yuka ya harmwa le 10 la hisalinu la Ramadhani na yuka muhimu ya ibada ikaye hawinji Dr. Said Abdallah harmawinji wa maelezo Lailatul Qadr inu hiyo haruma wa mwezi wa Ramadhani yo mongoni mwa utukufu ulona mwezi wa Ramadhani daboka masihu yanu ya Lailatul Qadr ngayo haruma wa mwezi huu masihu yanu masihu kao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haya qadiri yani hayanika wa ukhususia uni utukufu unu shati masihu ya julhani hao so afika siku kadha au siku kadha au siku kadha ngabo hadithi zinji yorlosiru kangayo haruma Ramadhan baada bonga bo hadithi zaone saukaya anamnyatsahe haruma ile kumelauhisa abo ile kumelauhisa lizidi utukufu hemasihu yani ngabo hadithi amba namnyatsahe haruma ezentsihu za emper za witri za hele kume lauhisa sha ekaridoreje harumayo emirongozi yao wanazioni wakhtalifiana haku haruma masihu yani ingayondi bal hata ngabo kauli ya bangayo homandoni wa Ramadhan idhan zinu ijtihadi zahe maulama iholiho dezi hadithi namna waziparisa shao hakikifu wa masihu yani masihu kao yatataziwa ili mwanadamu yaunrihe masihu ya Ramadhani pia ngejuma ibada
Hamara sa Dr. Said Abdallah hajitamka wajau jumwa za husu mweneho wa mwezi holiho haini wakati kabatulawa balbala za husu mwezi nardungi. Upande wahe ikhtilafu iliyo ka leo sisi mathalani 25 walangwa 20 leo ngasi masihu wala walangwa umtsana hizo kejabidi mwanadamu yajishughulishe na khilafu hiyo la narengeye zilo ezabenuha ya hime masihu yahe ekangu himoze autari na hime o witri wahe o mahalaikao de namna walio o mahala yaliyo baada balanga rijwa ukaya ya rehma ya Mwenyezi Mungu yonraji banu sisi namna tukofanyaza hisabu za hatu hizo zile hisabu za Mwenyezi Mungu sisi ngasina hel iora amrishiwa ridunge masihu ridunge ye emperi shaho karitundeka abane masihu yanu kajadungana na hula no sina ushindani njie shanjoka yeze fadhila za Mwenyezi Mungu zonraji simpaka ikemze kalkuliza hatu hizo ze nafsu za ze kalkuli Mwenyezi Mungu ajoka ufanya abonge itsahauduka heni masihu mria ya undia fanya amali njema heni masihu ya Ramadhani mru afanya amali njema yabonge hata mwezi ujeuhise abonge swiri ukahadiriki ya Lailatul Qadr ni Lailatul Qadr yanti masihu kao ngabo mlungu jo yaona haushin pahendu jo uona rabekariono leo haunga jo hiona maudu Mwenyezi Mungu hasa kadire masihu yanu hayanika utukufuni ngabo alama za vumbulwa harumwesun na shabada baada ya sayabiri nswabili kawanruo nalejwe namna liko wala yokiri wakamvua wa hakadha za alama hizo idhan ritijishughulise Sheikh Mahmoud Shehat kari wa daraja dunia ngujihunru vanusijura ngude juma inu hakahuja yarenge funvu harmali bakia la mwisola itila watul kamara lijuka huendelea informonti tarehe 15 banda iswala ya tarawih harma ishiwanza shauhur hawaswili Mahmoud Shehat ikao waiqari umhu ikao hawaswili hasa harengo hatengwe la jirma ngamonao ya jirma wekao ondo ya ja harma ishiwanza shandrege sha moroni Prince Said Ibrahim ili huja wamlahiki abonge mrungura mbuya ukaya harma ensi yedini ngiona ila mvu yao awekao wa Komoro wafungusha na mboda ili ujitekeleza harma ishiwanza shandrege sha moroni Prince Said Ibrahim ikao do ujuza waja ukaya ujorenga fuvu osikuwa leo inu harma mji wa mfuni ngedo para wa Komoro wankulie le suala lahum bahusuo yedini ya Kiislamu wali honde namna wekao ugiona mvu harma ulimengo ngoinu demana abonge hunu harengwa razide wizara hizo habari za Kiislamu ujamudur jumla wahe le shirika la mawasiliano na Komoro Telecom nana wajau dojo ya ukaya azma amanda zinu ngizo na pichaku wali honde dini ya Kiislamu wali honde maudi ya yonsi bavuni mawonsi wakazi wa yonsi rendez-vous de Fomonsi au place de l'indépendance le usiku Januari ya tutekeleza kontra kaundo raifanya ndasana ndo kaya ajiaso shakabia hapo hapo hafla za sasa yuka mwamichi mbali na mbali malelo yuka ya mfuni maudu yuka au place de l'indépendance shamujo laikiwa harmo mtukufu kombani barnamiji za sayanga zulunga wajawi 2000 inshallah dojo ya ukaya azma amanda zinu ngizo na pichaku wali honde dini ya Kiislamu wali honde maudi ya yonsi bavuni mawonsi wakazi wa yonsi